Nshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na 22. Perezida w'u Burundi amaze umwaka ku butegetsi, arasaba Imana imbabazi z'ubwicanyi bwo mu gihugu cye. Cyagukengurukiye kutahebya abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba. Ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe. Twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka k'abagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. President Evariste Ndayishimiye yari mu masengesho agomba kumara iminsi 3 i Gitega. Mu Rwanda umushinjacyaha yasabye urukiko gufunga Paul Rusesabagina ubuzima bwe bwose. Mu makuru y'ahandi ku isi, Laurent Gbagbo yatahutse, yaramaze imyaka 10 mu Burayi mu bibazo by'ubutabera mpuzamahanga. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Joe Biden arashyira umukono ku itegeko rigira itariki ya 19 y'ukwa gatandatu umunsi w'ikiruhuko. Iyi tariki yizihiza umunsi ubucakara bwacitse burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 19 y'ukwa gatandatu 1865 hari hashize imyaka 2 n'igice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln ashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu cye. Hari hashize amezi 2 intambara y'isubiranamo ry'abene gihugu irangiye burundu. Iyi ntambara yatewe na leta zo mu majyepfo y'igihugu zangaga ko ubucakara bucika, zaratsinzwe. Kuri iyi tariki rero General Gordon Granger wo mu ngabo z'igihugu zari zimaze gutsinda intambara yagiye kureba abacakara ahitwa Galveston muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashyiriye inkuru nziza batari barigeze bamenya yuko Perezida Lincoln yari yarabahaye ubwigenge mu 1862. Kuva kuri iyo tariki inkuru yarakwirakwiye mu gihugu cyose nka serwakira, ihita iba umunsi w'ibirori uko imyaka yagiye ikurikirana. Leta ya Texas yawugize umunsi w'ikiruhuko mu 1980. Nyuma yayo n'izindi leta nyinshi zarayikurikije. Ariko iyi tariki yari taraba ikiruhuko ku rwego rw'igihugu cyose. Nibyo inteko ishinga amategeko Congress imaze gukosora. Sena yemeje umushinga w'itegeko ejo bundi kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu umutwe w'abadepite nawo warawemeje. Hombi n'amajwi ajya kuba hafi ya yose mu mitwe yombi ya Congress. Niryo tegeko President Biden ashyiraho umukono uyu munsi. Mu Cyongereza iri tegeko ryita iyi tariki Juneteenth National Independence Day. Tumenye aka kanya ko President Kenneth Kaunda amaze kwitaba Imana. Yari afite imyaka 97 y'amavuko. Mu minsi ishize ibitaro bya gisirikari yari mavurirwamo i Lusaka byari byatangaje ko yararwaye umusonga. Kenneth Kaunda yabaye perezida wa mbere na mbere wa Zambia kuva mu 1964 kugera mu 1991, ubwo Zambia yari imaze guhitamo politiki y'amashyaka menshi. Eugenie Mukankusi komereza noneho kuri iyi nkuru ya OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, ivuga ko izatangaza ejo bundi kuwa gatandatu ko icyorezo cya Ebola cyarangiye burundu muri Guinea. Icyo cyorezo cyongeye kwaduka mu mezi make ashize muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika, kuko Minisitiri w'ubuzima wa Guinea Remy Rama na OMS babyibukije uyu munsi kuwa kane. Minisitiri Rama yishimiye uburyo iki cyorezo cyahagurukiwe, avuga ko nihatagira umuntu bigaragara ko yanduye kugeza kwa gatandatu, serivisi z'ubuzima zizaba zabashije guhashya icyo cyorezo cyatangajwe ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri. Yavuze ko kukirwanya byihuse ugereranije n'icyabanje guhera mu mwaka 2013 kugeza mu 2016. Yongeyeho ko iki cyorezo aricyo cyashegeshe igihugu kuva iyo virusi itera indwara ya Ebola imenyekanye mu mwaka w'1976. Kuva iyo ndwara yongeye kwaduka yahitanye abantu 5 nk'uko amakuru aturutse mu biro bya OMS muri Guinea yageze ku biro ntaramakuru bya Faransa AFP abihamya. AFP yanamenye ko abantu 23 banduye bakabimenyeshwa, barimo 16 byemejwe na 7 bishoboka. Hagati y'umwaka 2013 na 2016 Ebola yahitanye abantu 11,300 ahanini muri Guinea, Liberia na Sierra Leone, ibihugu bitatu bikennye kurusha ibindi ku isi.
ni imibare OMS itekereza ko ishobora kuba yari munsi y'imibare nyakuri muri icyo gihe. Muganga Rama muri video conference ya OMS yaragize ati twiteguye mu minsi iri imbere kubamenyesha ko Ebola yavuye mu nzira ku itariki nyirizina ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2021. Yabwiye abanyamakuru ati uyu muhango ukomeye uteganyijwe kubera mu ntara ya Nzerekore. Turateganya ko abantu bose bitanze batizigama mu gikorwa cyo kurwanya iki cyorezo hamwe n'abaturage baho bazaba bahari. Nko mu kwezi kwa 12 mu mwaka 2013 intara ya Nzerekore mu majyepfo y'Iburasirazuba hagati ya Guinea na Liberia yabaye indiri y'iki cyorezo. Muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri internet /radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Buvuga ko nta mpamvu nyoroshyacyaha bubona muri uru rubanza. Mu byaha burega Rusesabagina harimo iby'iterabwoba. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Rimwe shapo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabiye Paul Rusesabagina uregwa ibyaha birimo n'iby'ubwicanyi igifungo cya burundu bwari bumukurikiranyeho. 2-2 papier ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina na bagenzi be 20 ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ni mu rubanza ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze rukemeza ko Rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo abivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FRN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu bumusabira igifungo cy'imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina aza nk'agatozi mu bikorwa byakozwe na MRCD FRN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko Rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhanisha igifungo cy'imyaka 10. Icyaha cyitwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka 25. Ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka 25. Naho icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba cyasabiwe igihano cyo gufungwa imyaka 25. Icyaha cy'ubushinjacyaha icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka 25. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo gisabirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaha aregwa bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshyacyaha. Rusesabagina Paul ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko. Yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Tom Mulisa impuguke mu mategeko avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari. Clip Mulisa undi muburanyi w'uru rubanza undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha ni witwa Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Callixte Sankara. Bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 20 gusobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa biri mu bwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego
nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Nsengimana Heremani aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu, abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze umwaka ku butegetsi. Mu rwego rwo guhimbaza iyi sabukuru, leta y'u Burundi yatangiye amasengesho y'iminsi 3 mu murwa mukuru wa politiki Gitega. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yabikurikiranye. Archevêque Simone Ntamwana atwara diocese ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira inguvu mu kubahiriza agateka kazina muntu ikiremwa c'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara. Ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu kw'izina ry'abavukanyi banje bose, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ndabibwira mwebwe bene icyubahiro, mukuru w'igihugu cacu, mwebwe leta, mudufashe, mudukunde, mutadutoranya, ahubwo mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye. Hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe Abarundi, ukurekuliranira no gusubiza hamwe, inda ndende, gukubirana, ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara, bakishwa n'indwara twokijije, maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose, no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu. Ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka 7. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimo ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Dawe mwiza, turagukengurukiye kutahevye abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba. Ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe, twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka ka bagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. Rimwe na rimwe turizizigwa na sekibi, tugatosekaza aka gateka waturemanye, turabibugwanko, turankana, turatotezanya mbere, tutanakwibagira, tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cacu, mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. Turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira. Ico gisabisho Perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no kubandi bamufasha gutwara, abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe kuneza y'abanyagihugu bose atakuvangura. Na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore, ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe. Ndagukengurukiye ko wampaye abamfasha ubwo butumwa, nawe ndagusavye uduhe umutima umwe, dukore twumvikana, tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe. Abafise umutima wo kwihora uhoshoroke, abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize, tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutacisubirako kuneza y'abene gihugu. Ivya Perezida Ndayishimiye yadomye ko urutoki abaharaniye agateka kazina muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe. Anshere niko yagize kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, atwara rigiteka ubujyahunze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata. Amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya Amerika mu kwezi kwa 4 uno mwaka, ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe ku mabi akorerwa Abarundi ku munsi ni intambwe. Mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye. Twere icyo dusaba nuko yotera indi ntambwe, abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa, ubutungane bugakora, abo bantu bakora ivyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe
ni naho novuga igihugu cy'u Burundi cogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi kudahana. Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera Nkurunziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho. Aha Archevêque Simone Ntamwana arabakebura ko mwashatse gushira Imana imbere, rero ni mucakenge mutereka umuntu ari we mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye, sikiriya oyaye ni cakabiri. Kuri uyu wa gatanu niho umwaka uzoba wuzuye neza Ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Muri iki cyumweru impuguke z'umuryango w'abibumbye mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasohoye raporo ishinjwa ADF ikomoka mu gihugu cya Uganda kuba ari umwe mu mitwe iteza umutekano muke cyane cyane mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu baturage b'inzirakarengane ADF yibasiye cyane harimo abakongomani bo muri sheferiza Wanyali, Chabi na Bahema Boga muri teritwari ya Irumu. Muri bo kandi harimo abo mu bwoko bw'abahutu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bazwi ku izina rya Banyabwishi. Aba bavuga ko bakomeje kwicwa, guteshwa ibyabo ndetse no gukorerwa ivangura n'abaturage bo mu yandi moko yo mu ntara ya Ituri bashinja kuba nabo bagira uruhare muri ubwo bwicanyi. Mugenzi wacu Edi Rwema araganira na bamwe muri bo. Barimo Nshuti Ntwari uhagarariye umuryango w'abahutu b'abanyekongo batuye Ituri, Isake Hategeka umujyanama w'uwo muryango, na Laurent Mugiraneza uhagarariye urubyiruko rw'abahutu b'abanyekongo muri Kivu ya ruguru. Duhere kuri Hategeka atubwire uko ubu ibintu byifashe muri Ituri. Umutekano aha ni muke cyane kuko muri iki cyumweru giheze niho umutwe witwaje ibigwanisho wa ariyo ADF yagiye itera inkambi zacu twari tubarizwamo ahitwa Ikinyanjojo, ahiboga, noneho bica abantu ndetse n'ahitwa Icyabi bagira aho bakorera itsembatsemba bica abantu, ndetse muri abo bantu bapfuye harimo bamwe bacu n'ubwoko bwa bita Abanyari aribo batwakiriye bakatugurisha imirima. Noneho ayo moko abonye ubwo bwicanyi bubaye yihuriza hamwe muri rwagwango bari barashyizwemo kuva kera kose bavuga yuko ari twebwe turi kubica. Ubwo batangaza ku mugaragaro ndetse bagira n'abasoresore n'insoresore bategura no kutugirira nabi. Ubwo inkambi zari zizwi na leta yuko ziri aho ngaho barazisenya, abantu aho bagiye birukiye bagahura n'abo basore bakabicira iyo ngiyo, kugeza ubwo hari umugabo watwikiwe ku bitaro ndetse baramwica agwa mu bitaro. Aguye aho mu bitaro intumbi ye niyo bagaragaje ariko ntabwo twaje kuyibonaho, nibo bamwihambiye. Kugeza n'ubu ngubu twabuze abantu benshi cyane muri iki cyumweru, aho iyo ntambara ibyo bitero bya nyuma biheruka by'abo ADF bagera muri 75 ndetse barenga, kuko abo bose ntabwo twari twababona. Bamwe bagiye dufite amakuru y'uko bamwe bagiye nk'abana bakabafata bakabatoza mu mawese, abandi bakabikiriye mu mashyamba iyo birukiye. Ubwo tumerewe nabi. Ubwo ikimara kuba gutyo abantu birukiye ahitwa Malibongo, abandi birukira ku Busiyo ariho nduye kuko hari FRDC, abandi birukira Icyabi kwiyongera ku nkambi yari hari kumwe na MONUSCO. Umutekano uracyakomeje kuba mukeya kuko tusa nk'aho turi mu kazitiro. Nta nubwo navuga ngo dusa n'aho turi mu kazitiro, ahubwo turi mu kazitiro. Uburyo bwo gutembera umuntu akaba yagenda akagera ku centre ya Kinyanjojo cyangwa se ufite ibyo ugiye gushakayo udaherekejwe n'umusirikare wa FRDC, ubuzima bwawe wabubura kandi wishwe n'abaturage b'ubwoko cyangwa se ba communauté y'Abahema. Laurent Mugiraneza, perezida wa Kongo Felix Tshisekedi mu minsi yashize
yatangaje ibihe bidasanzwe mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse n'intara ya Ituri, ndetse anakuraho abategetsi b'abasivili, ashyiraho abasirikare mu rwego rwo kugerageza kugarura umutekano muri izo ntara uko ari ebyiri. Kuva ayo mabwiriza agiyeho, hari icyo mubona bimaze guhindura mu magambo make cyane? ubutegetsi bw'abasirikari ntakintu cyahindutse, ahubwo abakozi bari kwicwa, abandi bakaba mu ishyamba. rero ubwicanyi bukomeye muri Ituri, ariko rero ni ukuvuga ko ubwicanyi ari ukugira ngo buje, ari uko ubutegetsi bw'abasirikari buje, ahubwo ni ukubera bwatewe kubera kugira gutera urwatsi kubona ko guturuka ibigenasi ya afudeli ya rurade zire kabira abantu bapfa amoko yakicana hano muri Kongo. nda reconciliation nationale yabayeho n'abantu bavuge bicare baganire bakafite igitekerezo kimwe gushaka amahoro nyayo. nuko rero tuvuye mu kibazo cyumvanije kuva Tshisekedi yashaho ubutegetsi bw'abasirikari nta na kimwe tureba kigenda, ahubwo bikanga kubona ko ahubwo ubwo ashyizeho abategetsi b'abasirikari niho ikibazo kigenda kiri ku mbere. Dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza aba batumirwa bacu kuri iki kibazo cy'ubushyamirane cyangwa se kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abahutu batuye mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse na Ituri. Emmanuel, uranyumva? Ikibazo cyanjye ndabaza Aurora Mugiraneza ndetse n'uwategeka, ndumva bakomeza kuvuga ko ari abahutu b'abakongomani baba muri Kongo, kandi ku bwanjye uko numva imvugo yabo ibyo bavuga, ahubwo ndumva ari abanyarwanda baba muri Kongo. Hategeka avuze ko bitwa n'abahema ndumva ari abakongomani. kuki badashaka gutaha bagakomeza kwihakana u Rwanda n'ubwenegihugu bwabo, bashaka gukomeza kuba muri ibyo bibazo kandi abakongomani batagerera? Hategeka, uragerageza usubize ikibazo cya Emmanuel. Ndamwumvishe neza uko abajije. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko bose ari abanyarwanda bafite ubwenegihugu cy'u Rwanda, n'abo mvuga b'abahema babikora nabo bakomoka mu Buganda. ubwo nabo babita Abaganda, ubwo nabo basubira mu Buganda. hari n'abo bandi dusanga ahangaha icyabi bitwa Abanyari bakomoka muri Sudani. ubwo rero umenye yuko Kongo yagiye iturwa n'amoko gaturutse mu birere bitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. ubwo kuvuga ngo kuki tutataha tugasubira iwacu aho twakomotse, ndakubwira ngo basogokuruza nyange sogokuruza yavutse muri 1914 avukira Rutsiro ahitwa Ijomba. ubwo none se urambwira ngo nsubire mu Rwanda nyange simbazi, naja mu Rwanda aho ntigeze ngeraho ntanazi, ahubwo njye ni umukongomani kandi mfite ubwenegihugu n'itegeko rinyemerera gutura aho nshaka. ubwo rero nkaba nagusubiza ntyo kuko ntabwo nasubira aho ntabwo, ahubwo njye ndi umukongomani nubwo waba wumva mvuga runo rurimi n'ikinshasa nageraho ngaruvuga ndetse no muri parlema kuko tubyemerewe, kandi itegeko rya Kongo rivuga yuko wari uri muri Kongo kugeza muri 1960 independance ikinzira ikamusanga muri Kongo, uwo ni umukongomani wujuje ibyangombwa. ubwo rero udutandukanye na babandi binjiye muri 1994 abo ntabwo turi bo. Urakoze Hategeka. Emmanuel, wari ukiri ku murongo, hari ikindi wifuza kubaza mbere yuko tukureka ugakomeza imirimo yawe? none ntibumva ko bagiye kuzamera nka b'abanyamurenge bahora bitwa leta, ko mbona nta kintu ibikoraho, batakamba bagasakuza ariko ntigire ikibafasha. bo babibona bate? babona ikibazo cyabo kizakemurwa gute? Reka nsabe Nshuti Ntwari asubize icyo kibazo. Nshuti. murakoze, ndabumvise kandi uwo musaza Emmanuel nawe numvise ikibazo yabajije nuko mugenzi wanjye Hategeka yamusubije, ariko icyo kibazo cya Emmanuel cyabanje kuntangaza. niba adashobora kubaza amateka y'Abanyafurika nangwa se amateka y'ibi bihugu duturiye, sinzi
yagerageje no kuvuga ikibazo cy'abanyamurenge avuga uburyo nabo bitirirwa ko ari abanyamahanga, ariko sinzi niba ahamya ko nabo ko abanyamahanga ko batorwa bakaja hanze koko. Twewe turi abakongomani bizwi na leta, kuko niba dufite n'abadepite muri leta ntaho bemeye ko tugira abadepite tutari abakongomani. Ni nayo mpamvu niba agira ngo twasubira i Rwanda, ntitwasubira i Rwanda kuko si iwacu ni muri Kongo. Niba no gupfa tuzapfira muri Kongo, niba n'abanyamurenge bavuga ngo tuzapfira muri Kongo, ni uko barwanira uburenganzira bwabo nkeka nawe ari kugwa. Zarora mugira neza, hari umuntu utwandikiye ku mbuga zacu yibaza niba byoroshye gutandukanya abahutu b'abanyekongo ndetse n'abavuye mu Rwanda, cyane cyane ko nabo byitwa ko bavuye mu Rwanda bamaze gutura bakagira imitungo bakabana n'abaturage basanzwe, akavuga ko kubatandukanya bishobora kugora. Icyo rero nicyo kibazo tunafite muri Kongo, kubera bose bavuga ngo bashobora kurondora bakavuga ngo uyu ni umuhutu w'umukongomani cyangwa uyu ni umuhutu w'u Rwanda, ariko si ninde wayoberwa iyo FDLR iri kondi twebwe tw'abahutu twahinga muri Kongo yose ko abantu bazi ko tuhitagise amatagise, donc iyo kugira ngo uje mu murima gwawe natwe tukaba tuyiriha kuri FDLR amatagise. Ubwo aba guverinoma yacu iyobewe aho FDLR ziri, nuko ndambaraga nyine iyo guverinoma yacu ifite yo gushakisha izo FDLR aho ziri kandi zikaba zizweho ziri, ariko nubwo rero n'imbunzi z'abanyarwanda nazo zikaba zizweho ziri identifiye, kandi buri mwaka abakongomani raporo ya Kongo ya guverinoma ya Kongo ikavuga ngo muri Kongo hasigaye impunzi zingana guca na guca. None se ayo maraporo bavuga ngo bazi umubare w'izo mpunzi batazi aho ziri, donc ni ugushakisha kugira ngo